You simiri uwe bandeche abandete na chenda noba kwetona tona bake huga mwete weshe bambi utezeho kahuna mukatundama mwena abanywani banje nyo wahintura Queen Marion ni nkunda kureba Frank Pan program ahari Rubirizi News Center otakagirwaho just Facebook or liking or subscribing or commenting kandi sharing link yitu nituchitera hakuba turiyo murro Omurebe wa Rubirizi News Center webare kubano geno miss not following amukutu zetu za YouTube Facebook chikuru za YouTube subscribing or liking ofuna makuru meji mnoga onakureri zoba izukangwa makuru agari mu Uganda neza nesonga za guru iza Geno Salem Sale bwanyuma y'abesongozi kwato muhanda bakaza omuruguru abamu bakabingwa kandi abandi bakatandika kubana batekateka kutunga sente nyamwiji ebyona biri yaho embera ne Geno misokwane kwatagano kunanoku kandi bamwe ne bagirangu bari mu kusabiriza abesongozi batecira abwire bo Geno misoro kwana basabiriza ebyona to Geno misokwa tumanyawo odakureri zoba nakureta makuru okuruga omulimbarara city Barara City omwesongozi w'amani General Gioni arugero yagerata nyine kuba mwebembezi kandi batiro ikibina cyabo ikibakweta Wuma Western Uganda Music Association kandi ko bagitiro ko kagamo makuru bagira ngo bamwe kubine ansonga zazo bagira ngo nabachi azire uko abachi atandikiro cyesongoro ikibina ki abachi atandikiro ikibina cyeye kandi bamara ku musingo mu karuruka k'ikibina cya cya Uganda Music Association obuhate chikwebemberwa o Madam Shine Omuchiga umwana wa Kabari yego atera kwa tureba kandi rikaturikizo audio y'umukuru ya Gambiro Geno hamwe na n'ikibina cye na nakachiko akubatiro ansonga zitari zimwe na zimwe nko kwaza kugeno misi no kurebeka ngo ba followinga insongezo abwachi atiro ikibina iki takarukaho kanzo ko connecting no mukuru Michael tumashiro mwana wa mwami hamwe na no mukuru Rab J nabo bagamba nsongeje imbere ko kuri nitambura amazina no hanyeta General Gion ndiyo mumbeshunguzo ba burengero izoba abimikire n'ikiteso cyo gukora association rwita beshunguzo ba burengero izoba twena association egi tugetsire Wuma Western Uganda Musicians Association ebigenderwa byitu no kurebeka ngo twataho enkoragana hagati y'abeshongozi bona kugirira karumwe kuyamba no miringo tari yemwe nemwe kukoraho some projects eskubasa kuyamba abeshongozi abatenentation ndijo abo kubanka lockdown ege twegise ibintu bingi abeshongozi abengi bayenu batayizo mu kweshongora kunga batine zindi ntasya cyatiretera abeshongozo kubonabona okugambwa aho batagambirweho pride yitu yasiskara ekitinisa cyitu cyasiskara konkitwa nkawuma ntwenda at least some projects either katigire nguninke kuri sembuzi nkezo either katigire nguninke kuri senkoko either katigire konkatshange netahiza abeshongozo bona tshange ngu at least burumweshongozi yabaine mu mugabo are member mu association egi aine cyaganyirwamo either kushutinga video twasa kumucontributingira turebera abantu ahano baferwa banywanu beitu abakumukurata nibacyaba kubasa babura tubura kubatwera tubura gukora ki omuntu warwara ushanga tini futuramu yambe ninye baronzire nka president wabo vice president ni Shamike secretary Mr. Pedwin, treasurer Penny Patra, spokesperson and Prince Exit, disciplinary Twine Mokshe na Ande One, kandi advisor Twine Michael Tumachiri. Committee members Twine Brita Frex hamwe na Venomous Era. So nimbasima kandi nimbashaba ngumwije twatanise abo burungi wa music industry ya burengero izoba nimpamuzanyo bundi president wanyu ninza kutaho muhanda ogushikire oguri genuine kugira ngo nubo kubura member nubo kubona wenda accountability ya kintu ki oyine kugitunga kandi ugimanye abo kubana uje kubura member mwebare munonga mazina General Gion Uganda bless.
igana emwe katonyeza ishatu rubirize fama entunguka yawe. Okay, butelefone yarigana emwe katonyeza ishatu rubirize vem entunguka yawe kandi mutayo wanje nkoko nanagambiro ashikwatirina na embere yaba musician orutaro gambani yo guru ekaba guru kandi twarugawa yayi batandika ko bane becwacwanamu General Gion koko yatugambera kandi koko yatusomera list nkoko yatugamba ngo arona na advisor senior Michael tumwakire mbona jantati reka tugambona na Michael tumwakire rero namaza kuswara tuzoreto na Rap J echafayo na watu gambere embera nkoko rene itandika nkoko rene itambara kuje munonga omukuru Michael ego Michael hello Arekiria ego sebo uri arigana imwe katonye zisatubuze FM intunka y'abantu bakurikirize turi yansonga ya omukuru chairperson General Gion ayecwiremu ningasi mu yecwiremu ako yajangu ori advisor w'ekibine echo. Okay, Ekigendera cyo kwecho muniki nki advisor abaturikirize harubirize FM nimbatangiriro mu abazegurizoba amazina ni Michael tumwakire mu ijuru wa mami nko kuma bagambire unda advisor wa Western Uganda Musician Association echo kubanza cyabyona and senior journalist ningashindi umunyamahurire mara mu myaka 15 so kandi umurimo gw'amano umunyamakuru bwanje nkozere ha radio zitari zimwe na zimwe until when I joined na tandika na TV station eje aburengero izoba umwaka gw'2010 kandi nabwe cyantahize mu TV nabwa industry ya music nimba ninkora program ye entertainment so umweshongozi wa burengero izoba abinji bankunda biro mikono abamwe bandagara so really nimba cenga munonga kandi uko kuwabuza utabwenshi mwecwire mu cyo banza cyavyona nyowe sindi mweshongozi konkani nkoromo entertainment ningashini ndiyo mubeshongozi umushara gwanje kuza kubaho ninga umurimo gwanje kubaho nabwa entertainment nabwa beshongozi so bo kubashitamere baza kureba bareba ngo nimbasa kubahabura umushonge mwetari nendijo kandi ngerizeho nko kunkubasa na hati nkiriyo nimba habura konkanke cyo wagambo abwenshi mwecwire munanyenda manze ntangaza baguturikiriza ngwito twecwire muningashi aba Western Uganda Musicians Association tubecwire mu ahabwenshonga kine kibire kiruhu ngune cyaba Western Uganda Musician Association ebinde byabebiruho bikazira branches z'abantu ba Kampala indeed hakahabireho wema ece kibina kikanti twara barasta cyazi basista charity hamwe n'abandi abamwe mutachurira hambeho konkata beshongoza bato nangwana n'abakuru barigiro bagira ngo ahabwenje nuturiana ahabwenje takwatanisa indeed nyenda mbanze correcting abari yomba turra aha Rubirize FM kugira ngo abantu abinku advisinga kinko badvisinga ngo baze kwenda sento wasari musari nimba advisinga kugira ngo beyikerezemo babase kwegita hamwe babase kwemanya nkabeshongozo shango mweshongozi yayi no mukoro abeshongozo nubokora yarwara abeshongozi babasa kuzayo bamurebe mweshongozi yabaye batandike self help project ushange bine project eri kubasa kubahwera wano kirebera nko kunakugambira hati nyowe kukuna kujangu entire mbeni india habeshongozi ngashini funa umushara gwanje ngurga habeshongozi program yanje yebivuro ndukavaringa ebivuro ya Sabara TV West na kumare myaka 2 ndakufuna na 10 cya TV konka mbasize kubaho kandi hati nkiriyo ni intambara kandi nkiriyo nimba abweshonga nkabasa kwetandikira hebintu ebikunde terentasi kugira ngo umurimo gwaba gutarho mbase kurira handi kandi sitarumbeshongozi soshanga ngubo nibereba nkabamani ushanga ngutubatandika hebintu byakubasa kubaretera entasi Michael wanji inkiyonka advisor nturango arumu ekibine cyukuru sayino mkiga kandi na Gion akesimbaho akaruka mutera twekiri so hati nyowe nko kuwagamba ebye ekibine cya sayino mkiga na yebembera Uganda Musician Association yes witaje ryambara so we byakora byona nabana biho muri Kampala abana kuba unitinga
naba nagendera script y'abantu bankahi ba Kampala hatu wamubuza constitution yanyu negamba kinkauma na wabuza omweshongozi hati nkateka an example nikirungi mwandeta na Rabuje Kyafayo akugambire constitution yabo nkauma neha nekindi kwihano babaronda bakozere bintu ki basize kubagita hamwe ekindi ogaruko buze bonkabo bine projects ki ezibayambire nkabantu baburengera izoba Michael Seberawo Rabuje Esebo nja Michael wamuhurikiriza namuhura aha nanka nyuma nanka gundi ogo John kora uma bueno no manya kuba tere uma no wuma wu w banu uma John abityo bonka John kora uma no manya kuba ryo nkomuka ukateka teko tikankore kigombe funa abakitahamu obanka nkecha cyo kutungura karuka kanyuka cyaro ninga abantu mukaga ningi ikome uma inanka ni western ye neza kutekaho association bitu chairman iworerebere chairman atine bamuterira karuru kabamuterira karuru kana ruchiko kabarutwarongoro na advice omwami Rabuje reka ngambe na Michael iwe obahira karuru no omwami Rabuje Kyafayo we bari mnonga kandi nite koze baburekere nite region yaba chairman wa uma ya western omwami Rabuje ye bari kibuzo cyawe kandi nkakuna nasimire Rubirizi FM kutereza akajisha kugambaho na nabantu abakutyurikiriza naniwe nko mweshongozi ekyo kubanza cyabyone kigwenda nkiriyaringe association eyi nanka Gionari president wayo eya wema ekyo kubanza cyabyona tuwe yayeronzire nka president it came as an idea kizire nke kitekateko basharinga nkabeshongozi bake abarukwatwaho bagira ngo bishi ahabwe kitakwekora mu murumo tukemanya nkabantu ninkwenda ngo omuntu akikwate kubariyo nayo nuuma nayo ninga nuwema Western Uganda kandi ejo no mango eturane gwa buruna kuburuna hate chori ajira richazi ajira akozerenska iti nikirungi kushanga ngo batereza akire nkaka kutangaza hezintu bimwe kandi ngiyo nko mweshongozi nikirungi kuba no bimanya kugira ngo umuntu ataka ku misleading ekyo kubanza cyabyona association yi Gione yari muka president if etandikiro abantu 30 abantu abo 30 in fact nababire babamba basing ambarra kandi abarebire bizube biriyombe bakwataho nk'abantu abamwe bara Kampala abamwe bari mbarra konka mostly abariyaho mu central business ya Western region now omuntu ashemeye kumanya ngo Western Uganda Musician Association tekurwana na nece kibine ki Shine ar coordinator wacho omuri burengero izoba ekyo nyenda mu kinga akuba abakitandikire already bari omuri gihe cya Shine yakobe cya Shine na umbrella ya Uganda yona so ababa bobe kwasire mungo kumwa kugira ngo mugire mwezi cyo yomu ati Michael dega kubiha abantu ngo kitandikire aho kuba wema yinkumanyeturaho ate yo kumanya ni WEMA Michael atwachire na Rabuje Rabuje teri wema ne bageta wuma Uganda Western Uganda ni Western Uganda Musician Association Western Uganda kokeria eriano wema ni Western ati Michael reka mureke kubiya abantu ngunete Western mugambere abantu ngoce ekigombe cya Gione abo kuba cyakirye cya Western yo mu Western ndakucemanya nabanda ababunyi nabanyetorire batakucemanya ukanyira ngo cya Western ukasanga nyondi yo mu East ningo mu Central ningo mu North nansiriyo ninkwiziro mwami Rabuje Kyafayo
ekirungi nokimanya ngu Michael tumwakire kwihana omumanya atakazaga mu kintu cyo kutomera ninge cyo kutomera abantu kandi ekinkwenda ngu nkutangarizeho in fact niyo ninsima abahurikiriza ba Rubirizi FM kugira ngo batega amatu batuhure of course ariyo n'abesongozi no ekinkwenda nkutangarizeho ni kimwe ninga tangariza abeshongozi ni kimwe no kugira ngo age association eriyo netandika nisya na constitution already bariyo bajibaga already hatu bariyo mu process yo gukora constitution amateka go kubagita then from there baheze bachanjure ki abeshongozi enteka zuruho already hatanka noza kwebuza owarubirizi presentant nka Ramadan yakimanya tangushine kitandikiri enteka zuruho zo kugira ngo we get a day nyo wabuhabuzo bundi yo nimbahereza because echo kubana cyabyo nati nyine mu interesting ndiyo mweshongozi ninganiza kwata kazinda yo noherezo buhabuzo ekindi yo nimba habura no kugira nankanye Michael ekinkwenda kubahabura neki baborekire Michael mbanze tena kutega ndi kankuteganiseho it's okay koro banoza kugamba waja ngo ikintu tokine mu interest then ni ura advisor cyenda chukoma why ndo urugemo ati wotine mu interest nenje ati kankugambire for your own information wagira ngo toyine mu interest ni wa advisor toyine mu interest program zo kora neza besongozi ba Western ati kankugambire for your own information banzo manye kigambo advisor kandi advisor no bamuronda bata wahurira icyo ningira ngo ntuza kwija tukiyerezo bwiro bunda kuba airtime ya studio tingwenda tujiteko mu arguments z'abantu kandi tuba confusing munonga ekingwenda kugambire ekingwenda kushoborere ni kimwe kugira ngo one ekibombe eki already tukabire registered nyendo twateje Yesaya General Gioni ari Kampala ari na cyandikise ari Kampala bariyo no bakora amateka wancenga nyowa hindiziramu kuba kweza gukora constitution yabo bambuza tuguriyo tukoreke neki ntuzakora bahonte nyeke nandiyo ni kugambira cyo riyo nogero tutinka kimanyire cyo kubanza cyabyonekeresere music ya burengero izoba niyo no kimanya obutatunguka no kushanga ngo abantu abingi bono bamanya ngo netunguka netunguka no that the speed eyakubirero yeje nyene yakubirero no manya kwenje take my word tinkugambira rinsemanya waza kuza kusanga ukasanga ngo novuga kuba ba DJ abutwine na yemerro umunanka nyo mu studio atera ebyesongoro by'aba Nigeria umuntu yitwitwa urukusanga yinira kere erugufu nito tukwegerezaho atukagira ngo tekutunguka aha hatu mcyo kinkwenda ngo nkugambire ngo eje nensobe DJ yar gukora eyinkwenda ngo imo mwena ebe collective effort oshange ngo DJ na kuvaruwinga bitari byo kugira ngo nona waza kwija take an example twine invent itu yonse tebekana sanka nka vision group otakashangana bakujya ngo upcoming you get these DJs nko ku warubirizi yakora asheme kutekinga initiative akakuronda because you are a stakeholder ugire cyo guitar ari industry music yawo kugitera bashemeye ku bantu bakushashora no kimanyecho of costing they should be giving you money but these days waza kureba abeshongoza bingi kumukweza kuterekesha ngoro mu studio utandika kwirukangana na ka CD ori kuronda DJ ngo akugirata akurabye of which those are the issues ezinkwenda ngo abana aba bastame veyihemu bamanye ngo bagenda baramuza nk'abantu mwagenda muri ekitori kimwe nandiyo ninki kushobora cyo kugira ngo iwe toka kimanyire toka kimanya ahabwe nshonga kugira ngo kiriyo kitandika kandi obukiriyo kitandika mwine kugira ahi mwatandikira icyo kubanza cyabyo nakunda kubara kuterese mungu ntwendo twegiteho no kubekitaho nkashi icyo kubanza cyabyo no kimanya ngo ikintu ekikwite bigombe byingi nibakiya paso no kushanga mba kwa top center bw'abana oshangana benda babatwara hantu ahimuta kumanya so koko bano yijaba kugira ngo rabuje harwe kibina kirya ni kigamba ABCD obanzo buza constitution rinkai neko nenkwataho ningate kunkwataho nekindi naza kutaha muko then kubara heze nibakwiza bateke hizo bari yo kuronshinga na no kuronda a cabinet erabe nebajwekera nyowe kindiyo ni ngezo kubahabura ningasho kuba connecting no kugira ngo buri district omu Western Uganda bagiremu representatives whereby those representatives nibo barize bakashitama bakuza kuronshinga bakaronda akakiko ako kubebembera bataka akakiko akaroho na ad hoc committee
ekigambo ad hoc committee ninjano cengaji nakakiko akaruho bwanya kutereza kintu akuba ninjano cumanya wagira ngo orundana abantu 300 ngo bashare mwe shaheji okushara mukwabo kubasa kuguma. That's why noza kushango shange ngo ekigombe nk'eki cya shine arikwebembera already okuza ku registeringa rukaba ruryo rutaro kandi obwe just kirihe cya free konka abana babuza ntu registering ngo muri ntuza ku benefiting ngo muri. So I'm trying by all means nyomo gogubangwasize kugira ngo mbashuganse na nene kutunkeji nekindi mbashoborere bamanye kinde cyo barukugendamo atwachire ntorangu twenda rabu jerinda ntorangu music ya western numwenda mugirira karimwe ko katizo saya heji twarangu mwagira ebintu bibiri nujangu takuza kuza mu buzibu bw'amani western region mbuza atwachire Michael mwachire ya ni ndeba ngo twinemu echa shayino mukiga kiri mu western region kugira ngo mwera mukwatanise mugirira karimwe kandi ati ya Gion nane mwakore kindi nujya kutuza kureta mu buzibu mu western region na nyimbasa kugarukamu omuringo gumwe ningo gundi kugira ngo cyo kwanza cya byona echa shayino mukiga constitution yabo tin kujumanye ebigenderwa byabo tin kubimanya kandi tin kubasa kukigamberera. So nyondi yo ninkugambira pate yindi yo ninzana hano yo mcha Western Uganda Musician Association. So you might find that variable bariyomba gendo misho wanchenga echo kugira ngo ryo mu mwezi cye yacaro kikumanyisa ngo mutawuna ho kutura obure kuzo mu mwezi cye yaci yabapangisa batahi bawe. So nko kunakugambira kino musigwisirivere kugira ngo muweshongoza bariyo wa shine mu kigombe cya Uganda Western Musician Association akuba nabwe nabari ekinkwenda ngo mumanye no kugira ngo imwe mubambe niyo mwagumana mweshara mu reportinga nkai ahiguru wano rebe ebine bibiri Kampala ninge biri Kampala no shanga ngo hariyo association zo bwingi but bona no reportinga nkai omuri Uganda Musician Association. So nyowe nkapati yanje no kugira ngo mbahabure kugira ngo babachifure cya Western because at first bakambenda kujeta Western superstars nabahuza ba superstars muri bashi who makes you a superstar echo bachirga venda ngo bagikore federation nabahuza federation no manye kikumanyisa. So nabajya mutandike mpora nk'ekibina cy'abantu akubana na za sako zeze zo kureba wano reba sako organizations mutandika muri abantu bake mugiro muhimbo mugira okurekwa mwaheza abandi batandika kubakunda because nyo kinta kwenda ninko kushanga ngo mwami rabu jenke saheji nibamuterese mungwija tuzo mu kigombe ababuze ngucirinkashi because ati karabu je mwesongozi wa mani mbe mutaka mumanyise awensonga yakire Michael nigira ekigambo kimwe cyonka then za arabu je tubase kwendera mwebare abahurikiriza kandi niwe Ramadan webare kupostinga aha Rubirizi FM kandi nko kuna nabagambire nyowe ndiyo ni taking a part yo ku advisinga embazombi kugira ngo arikwendo buhabuzu bwanje nayijo wanje kandi nekindi nyenda nkibiho mu mutwe ninga sinchigambira abahurikiriza ngo okushabiriza sinkwenda ekigombe kindi mu kibe nicyo cyabanye cyo kutega kwibo ngo tuzo wasari mutare because ece kindi kikazayo bakirusiya bakitere mboko so nyewe cyanje ne ko empowering kugira ngo bo government yaza kuba yamba nimbasa kuba mwine hoki nimbasa kuba mwayitandikire hoki because that government yaza kuyamba cyo kubana yona no boine propose rabje ningo kugira ngo akire ka genda ngenda gandire propose niza kuza kubereza kira kandi mbakwatana so na kandi na nekindi webare kupostinga ebi byabiri ebigambo byanye nka advisor next time maybe noza kweta president abase kushobora byona ebinakubasa kubanta kumanya kubanyowe nizana ka part kache webare munonga rabuje echafayo ekigambo cyawo ece tugombe cyagwire cyagwire cyakatandisire habo kuba tikigombe cyo kubanza Gion cyagiremo cyastire nk'icya katanu deno mbigombe bitane ebi byona akozire muki abo kuba akiza rukuza kwesimba ahabwa president bwa wuma ejeje yasayi no mukiga mwe kuyasingire sari no mukiga akanahagarika teka heci ninga just ayenzire koreka ngo kiri ngo muntu kuba kumusinga karura kiza independent
Okay. nuko ndukukireba ebinji tsako tubigarukamo abo ensonga yakire rabuje tuyikirize yakora wa muhagizi wawe abahagizi banje abahurikiza barubirize FM nimba akuraho nabasibara kuyeho byabetakawireyo niza ko nchakare Michael yakusinga na ko kanchakare niza kuboniza nchakare yes Ramadan kitari cyo kusinga by the way rabje na ninyendangu yaheza na interview ejo abase kuntera nawe ke bitekatekwe byagamba cyo kubanza cyabiona nyondi umunyamahurire nimba ninyonsi abona so utakachotoria na advisor wakuriya nyota kabasa kumpaye ya okay mwebare munonga uri arigana emwe katonyeze isaturu bize FM intunka yawe kandi wabahurikiriza abakuru abo rabje amwena na Michael tumwakire abantu batugambera kandi nkiba kiri cyamana zako tugeno mise parampara kureba ko tumanya ensonga kuzo zitambara kuri jo mise zabesonga zako bachi kwa silence na yiguru ensonga ya uma western region aba urubirizi bo nibaza ko baganyura nkai okay nijango bindi on program yo mwisonga za DJ Roni nako na juru mise ko nabagambira byafaye byabo ngoko ne bitambara ibiko neza burwa mukaga niza ko ntidompera para no kubona chikwasaganya nyone bani baritira makuru agakwana gafokwe umbicho kabitari muna bimwe kandi tuza kubantu rurona na General Gion za korona no mukuru na exit na uturebe imbere nako kubitambara ikintu turebe kintu twasopana chikwasaganya tuza korondana na Shayi no mukiga na wao sikwana tugambera imbere ko kubitambara kuruje munoga imbere nko kwera bene ijamba kuruje munoga nigirangu kandi mutayi wanje akereka kapa izuka ngo nchwakire kino munoga kureka no jiro misoko no kurata utakaye kwa no jiro misoko no icyo kunye cyo kweta engarika nicyo kunye cyamani nchwaza kwa jiro misoko kutereza kuruje amagara maruji hamwe no kureba kankiyo mukazi yes ukorera kwa jiro miso anobuta amaka ukora ngutiga wasakwa gara kurema utakarwe berera sakwara tabara kurije munoga rabuje echafayo akandi we nagamba ngwe cyanuya nagamba ngo naza kwa jiro miso no kwa nacukwasaganya tova kucyoma igane mweka toni zisatu rubirizi fama entunguka yawe bakangira ngo shomero kwa Miss Uganda ngo inobu kugo mukurora no zinge paka butosha ni kuzanko rushoka mwaka kundu kureba nabanyina muka ture raba rumwe mutwarumuka update afayo na robro niwo abandize nyamurunga kwetaka abandize kano tarindiza nyamurunga